Boleh cuba ni pi borok iba page ni ke video ha kan ni ke por. Teka admission notice habi dia kan ni ke biat ke ba arsnam. Kepada hati po PGT kalau ambil mentah sing ke siterik jom prime kini di ke official notification bami mentah sing mah. Dia skap ni video dan batai halor lalu ban apply nang ta KI kriteria ki badan kam KI documents ki badan kam bapin haban submit buat kumjo ki mah. Dia skap ni video KI kriteria pertama Malaysia ki ba kwa ban apply ki haban yang lain hendai hakani kesne mentah kila pair kendai nak online mode mah. Kembang ni admission form will have to be filled through online mode. Haduk ke siterik, haduk new trick jong prime kemat ki iPort tang kamba RTO tam yai. Tele ban apply nak keluar, buat upload kelas diet. Yo baka thot mah. Tingi haban le ban apply online, tepet bakan ke video ru kan sabatai hakan ni ke video hi kumno ban apply online nak ni ke official website jong kan ni ka College of Teacher Education atau PGT. Okey, tuan pulih ke motor ni lihat after submission of online form the application are to download the blank form and print. Hadian fila pendap ke form kan seperti ke video kemudian pendap ke form hadian fila pendap ke online application form online. Tepin sayo ban download pada ke ke form, pada pin sak print. Kembang ni dah download form are to be duly filled and submitted to the college office. Teka ni ka download form bafi hadian bafi pendap online, pin download nang ta pin bi submit the office. Naduk ke siterik haduk kan uterik jong me kumjo kani ke form ka deban videban attach lang bat ki attested copies of mark sheet lani ki certificates ki ba dan kam te nang ta ber kumjo ru ka CUET scorecard kani ke badan kam taus nam ki pan ni kani ka CUET scorecard ma klam kani phimla arban apply nomor balai ha ka Google form ki kadang ke portion ha pendap kani ka CUET ki mam yo tho CUET man kani kemat kimla arban apply ma kimla proceed ru ka Google Form. Berkumjuk kakas ni tribal certificate kemudian ki kasih juga kita ki shell tribe certificate mah. Teh hadian ba fill up pendap kumtu kini bang open submission processing fee of Rs 500 rupees only. Kemudian pihak ban siu san sepat nikah nam ta kawe ka form mah. Okay, submission of incomplete form without necessary documents will be rejected. Takada pihak pendap hai kini form what I bahkan long incomplete kalau incomplete klaim dah provide kini ki documents ki badai pinsa reject. Dan nata kini kriteria skap ni kriteria mah ke bawah ni CET pass scorecard is to be attached along with application form. Kemudian fitan kamban apia hapok ke CET mana kani adalah film yo ban apia kemudian film la araban apply mah mar balai kemala ong hang ni CET pass mah ngaptep ada kanu ka ke pass mark jong ka CET jong ka biat mana kani dia yelek kitu ba ada bana yelek ka kuat jong ka biat dia pi apply nang ta fi attach lang ka score card mah kemudian ke mark sheet. Okey dan nang ta kini ke bachelor or master degree pass kemudian yakini ki course biat ta kini bela dep ya ka bachelor degree shaneng fill up apply mah dan nang ta kadang nang ta general category part ki deban yo sanpo persen dan ni sejorong yakini ki general category mah kila la ka de arts ni science ni pok commerce nang kini ki ST buat OBC part kebun kasih jungi ki apa pok ST tak tahu kedai kini mah nang ta ki art ni science commerce ki deban yo 100% sejorang mah kemudian kibio 100% kemudian kimio arah kemudian 100% sejorang haka bachelor degree lain ke master degree examination dia kumnu ban apply pet bahaya kani di official website jong kani ka College of Teacher Education for PhD te Shillong kani di website pihak bandai ini website ngan sabur kali ngan description kani ni ngan sabur kali ngan description ni ketu kenang ba pinyo ya ka direct link ban poise kani mah. Okey, nang ta fi enter fi nang ni botol enter website, klik nang tu. Kan sampai pada sekawai ke page dan nang ta klik kini light tricky dot kini botol ni, kini. Klik itu light tricky dot dan kan sampai pada sekawai mah. Okey. Klik itu light tricky dot dan kan submit kemudian. Tapi bisa klik kini botol admission 2024. Kan ni. Admission 2024. Klik nang tu dan kan submit kan ni. Saya klik perkani botol admission notice and instruction. Ketua admission notice and instruction. Klik ketua. Tekan sampai pada sekali ke page. Bafila ban tu online application for admission of the 2-year B.Ed course for the session 2024 will be open from the 1st to 17 May. Interested can read the notice and instruction carefully before filling out the online admission form. Dia pihak penpuli apa ya ke admission notice kalau penpuli mana mengasihkan ya ketua penpuli mana di ketua dan kani instruction for filling up online form. Di pihak ban pulih sesuai kani ru instruction de kani de be halor pa fin pendap kani ka form ka belong ha ka kum ka Google form online form de ngan pen i ka tu ru mentah de kitu gi bamot ban apply ki ha ban klik nang ni ka direct kani kan sabu kali ngapot description kena ba fin pendap kani ru
Dan kong pihak ban pulih gini instruction kenang ba pin stu mah dengan klik ini instruction for filling up online form klik itu klik tentang supaya buat sekoi ke page ba patai gini. Te gini di instruction ban pendap gini ke online form te ngangit pila yanang himan pendap kat kibal ada BA tu mah pendap itu ni application gender male female tu ter nang ta fin kamera ban upload ki mark sheet senta fi under detail baru hi bade jongpi yang ni dan nang ta pendap itu ngangit ngam dan kamera dapat tai shoot gitu ngait enang hi kle adap kat kabar sila degree dan ngasu patai kan lihat abde bat ban pendap ikni ki education qualification kan ni via pendap ka kelas dan name of institute ka school jongpi pas nang ta kan name of the board na po mi klajing di ka emboss nang ta year of passing hosnam UP pass kumtu percentage of marks secure ka percentage ba jongka kelas dan matriculation betul nang ta kan ni SSLC HSSLC kelas 12 pi pass na ka school you na ka institute you tengah anai pendap ketu ka stream you ketu dan kini bachelor name of the college and institute college UP Pulia nang ta ka university issue ya ka bachelor degree te bubun jahani po shlong jing di po nihu okey fi pendap fi klik itu hakalan UP village fi klik itu bachelor of arts ne science ne commerce ne others ne klik itu dari others fi pendap itu bisa tho apan dan fi pendap itu percentage year of passing te ki beradab postgraduate beradab master gila pendap itu am dan kamu siap penapatai lor itu ngait fly stu ibn itu ndrai hadian pan ya kani ka CUT markani kan dai ka badang thamai menta bagi pani kani ka CUT mah tang kita buat adab CUT gila ban apply nomor balai kum hakani ka form ini betul star mark fimla araban neglect ini fimla araban ya lat ni kini pihak ban pendap bat tak tahu tang kita adab CUT teka paper 1 ketua kan di mention the name of the paper appear nang ta fi pendap itu kita adab CUT kita bahai kan ni nang ta any other degree or qualification nang ta fidan kini ki degree fidan fidap artillery degree te amat pendap tu dan kini computer knowledge life dan computer knowledge yes dan bisa proceed next nang ta tengok cuba taisha ni support bagi pihak dan kamban upload ya lightly kum kadur passport ka final semester ni ka final ka mark sheet jongpi or final semester master degree mark sheet mah dapat kumjuk ru ka CUET scorecard mah hadian ba fil upload ikini ka recent passport size nta ka mark sheet jongpi buat kumjuk ka CUET scorecard mah te hadian fil upload gitu te fil ala pat download ya kan ni ka form mah kan ni download online form here te kan ni ka online form te fi hab download nang ni ya kan ni ka online form fi haban attach sang bat ki documents ki button kam ki mark sheet nta ki certificate ki button kam ban apply hab li submit station for office te nang ta bisa klik on submit. It should show that your response has been recorded. Kemudian kan di ban pen i kemudian your response has recorded mah. Dia tangkap tu hi. Berkini fill up the download form which is submitted to college. Untuk kecil katu kalau batai mana? Pihak ban attach lang buat katu mark sheet certificate ani matriculation onwards kemudian mark sheet lalu kelas 10 sejurang. Kumjuru ika CUT scorecard buat ka shield tribe certificate mah. Tapi pihak urusan spa hak ketika cakai. Tangkap tu hi habis dia berkini. Te tang kitu hi jemput benar ada berkini kemudian pendap ye te kubisi pun.